Hei, kudaku lari gagah berani. Treng, 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 treng. Wes. Gua lagi ngelukis kuda makanin rumput. Rumputnya mana, Jay? Rumputnya udah habis dimakan kuda. Kudanya mana, Jay? Kudanya nyari duit ngejar setoran. Bumi makin panas karena matahari buka cabang di mana-mana.
Ada apa, Nona? Makanan apa nih? Ih, kok rasanya kayak gini sih? Kayak lem tikus. Oh, ini sop buntut, Nona. Ada lagi hidangan yang lain. Ya, itu. Sop ayam. Ya, sop ayam. Rasa sabun colek. Jangan ngutangin budi. Soalnya hutang budi dibawa mati.